nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani abenshi mwaramenye ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo kurikira iki gice Yemwe baha. Yemwe mwiriwe. Ande. Ndabiro muri gusa. Aje wibu. Kane biti. Nibyiza. Ariko no suzubwizo sigaranyira. Urasa nabike sinkubeshye. Se mwabaga he? Tubanga kwa gitifu no turihira ishuri turi kwiga. Mwese no muba. Okay. Ndyamanzindutse sari he? Ntawe uhari. Iki kiza kibariza Ndyamanzindutse. Kumbe ni wowe. Njewe. Tori. Yewe. Uratogatoza urataganyutse. Ungireye mu rugo. Kazu, wibagiye ibintu wankoreye? Urabyibagiwe? None ugeze aha ngaha. Kante. Debera yamaze twaritse y'ubugabo. Debera kwiyabize nibura nyama. Suko ndeba ko yabinzobe nk'abandi. Ndyamanzindutse. Namutije bira rwose ndashaka ntiruje. Bibiliya. Urabona usa n'uwagira Bibiliya. Wowe. Yayifite ariko. Kazu umwana wanjye ari. Umwana wanjye he Kazu. Umwana wanjye ari. Ibingi bikoko nibikiri reka mubwire njye umwana wawe naguhaye inkwano. Umwana wanjye aramuguze wowe. Ntamugura se nagwa mumene nkamutwara. Aha, Ndyamanzindo. Fata. Ndanatome ndamubose. Fata umwana wanjye. umusore ukaza kurukira kwa so na nyoko bukukira. Umugara wabikoze. Nta soni Ndashaka ibira yanjye kwanza. Enye. Ndashaka ibira yanjye. Nta kiri kintu ushaka Bibiliya. Ndyamanzindutse Kazungu Bibiliya hagati yanyu. Bibiliya. We kwikora mu bwanwa mpa ibira yanjye. Sinayitahira. Ngo niyo utumye wirukaho. Si umugara wabikoze nturakunangiza. Reba kunangiza. Reka mbanze kimwe kuri kimwe. Uretse ndashaka ibira yanjye. Kurikira gatwi rya kabonino. Wewe urutangiye kuvuga ngo iki? Barakubwira inzobe warangiza. Kagitifu. Watangaga raporo. Injizwa hano tubonane. Injizwa. Madame ndakubonye mubonye nanirutse shira hano mashiriki shira hano nge hari deni nkurimo wa mwana w'umukobwa shira hano amafaranga yanjye yawe agenda te mereza amafaranga yanjye inote 10,000 gira mama yese wangurije twaguraga iki akubwo nk'ubwo uri kwivugisha ibi nta nubwo nkunda umuntu uvugira hejuru hari ukuntu mwese wahise tukabitwara gake mereza amafaranga yanjye cyangwa se twisiri bangana nkukubite mwanda bagana muri ha imbwa zihunguye ivuka izina ry'Imana wowe ngo ugira uti zihunguye nushaka kuvuga imbwa kazi icyo nkubwiye cyo nago do denga hano niba sikuru umugabo bitamwemeza none aya mabuye yose itanagushiriraho rahiriza ariko nandukanye n'abakobwa muri mudugudu ntago kuyaguha bisaba ngo ubwejagure cyane umena naribi nase wayamaye umva uko n'ibintu byagenze yamereje inote 5,000 ndavuga nuri mwana yakoze akazi gakomeye reka mubikire 3 nanjye mbike 2 nje 3 ku mubiri wanjye 3,000 nje 3,000 ku mubiri wanjye nuramudije warundi menshi muba mwasho uzanabaza twashoye iki nje ntabwo 3,000 nabyemera 10,000 byanjye unashiraho 500 yo kumvugisha bigeze ariko yesha mwarashoye cyo mufite inyungu irenga hano n'amabuye ndayafata ubaye iki se Ndyamaga ubaye bose ko mbonye mushamiranye hangaha undi bigenze ngo bari kwishyuza ngo bashoye urayama genda rimpari Ndyamaye rwose uyu mwana niba yarangurije aya mafaranga byanje nama amafaranga niba nyicurangije simbizi cyamushyira hanze ngo ni mu 10,000 ngo hari ikintu ngo nge nawe nagusize hano no mbaboneye rimwe shyira hano byavuba shyira hangaha nahashyira rwose ndagushyigikiye nakwishyure byari ikintu twaguze ngenda ishura umwana naguhaye amafaranga ishura umwana naguha amafaranga 15 unkora n'ibindi ntaye wampaye ishura umwana amafaranga nshaka amafaranga nimushaka muvuge ibiki murama yanjye ubundi hari abantu navuganye iki nawe nahuriye he nawe ugiye kunyiga nge nahuriye he nawe nge naguha 15 ahubwo nkora n'ibindi mbese
Njena hari inzoga nyimwe ndyamasi Baba naziretse. bakubeshe. Namarewa yaragize ndazanga. Inzoga njyewe nyimwa. Mama Fabrice ngo Yantwara imivide. Bihorere nyine. nagufa akazimira ubanza ngo asiganwa n'itabi ahubwo Ubwo nyine ngani bansabira. Nibansebye imbere yawe. ahubwo ratu nta wasebya umva ahubwo. Fabrice ntabwo Bibiliya yanzaniye uhari. Ubwo se shabuza ibidahura. Ubwo Fabrice na Bibiliya bahurira. Ese ko ari wo mujura nzi mu bajura bari. Yewe we Fabrice ngo umwana wanjye ntuzongera n'undi munsi. Ndakwiyama. Wenda reka nkubaye kubera izi mboga. Hasoni ukankubita bigeze ahanga mbere no. Taka. Ubonye ngo bangera ibyo bindeba nanjye ntabwo ibyo ndeba mu meza yanjye Nayaguhiye ngenda gushyigikira. Ahubwo namaze hano. Nabafata kwishyuye. Nakwishyuye. nagwaye 15,000. Ibyo twavuze ntabwo bikureba. Oya niba mutabivuga se. ahubwo se bakuda ayo mafaranga se babaye ubuntu Nta mafaranga bamaye. bamuhaye ay'ubuntu se Ubuse nayashize. Amaze no gushaka. Nimba Fabrice atari wayibye kandi undi mujura. Erega Fabrice ntago yiba. Fabrice ubwo biba yayimaze. Kajye kureba. N'undi munsi. Musigare mu bya. Reba bagucika nakumeza mu meza amafaranga yanjye njye ntabwo mwancika Papa Salo. Wewe. Wewe Papa Salo. Vipi nyaji? Ndugu yangu, unazi amateka yawe cyangwa ntabwo yazi? None siko nyine abantu barimo barambwira. Sasa Papa Rusaro, ndugu yangu, nuko nyine wagiye wishyiramo ngo yego mare wangu nakwica umugore hano hose wangu pu mare. Uvuze ibyo gupfa rero noneho. Muri nirogo muri kwa murazania mita kufa. Mie? Hapana sio mie kabisa. Mwaragiye muranduga mumuzana ibintu. Mimi sikujua ta. Ntabwo ndari nakuzi. Ndakambwira ukuntu byagenze basi. Ngiye mimi mara wakati nifika hapa mu quartier. Mara ya kwanza nilikuwa na lale na mafranga. Naraje ngura imirima nikajenga manyumba. Ile nyumba vile jamaa nzitanishi anaishi ndani si ya kwangu. Ndugu yangu. Sasa siku moja nilikuwa natembea hapa mu quartier, nikuitembelea. Nakutana mama mzuri hajati. Barita mama Rusaro. Huo alikuwa mwanamke wangu. Nikaona ni Muislamu, na wewe ni Muislamu. Wallahi alikuwa Muislamu. Nikasema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akasema wa alaykum salam. Alikuwa na sari eva inshuro 5 ku munsi. Papa sasa nikasikia huyo mama nilimupenda sana sasa. Allahu akbar. Usiseme Allahu akbar. Mwanamke wangu Nilikuwa sijui. akakubali. Ndugu yangu, nilikuwa mimi sijui. Wewe nilikaa naye tukaongea. Akaniambia habari zako za bwana yake zote. Akasema bwana yangu mugabo wange baramufunze, bamukize dossier ikomeye, hata rudi. Alikuwa alishakuheba. Allahu akbar. Akasema hivyo? Mimi nikamtongoza tukakubaliana sasa. Akakubali. Alikubali. Alafu watoto wako abana bawe wo bita Rusaro nakandi karumunake. Papa yangu bari nifukuza mubaya sana. Wallahi bari abana ni nkangi. Naribyaye. Baranyirukanye neza. Barakwirukanye. Baruca mu rwati ntuzanagarukanga. Mimi nakimbi. Wallahi bari abana ni nkangi. Nikapitana nikachinokotea kimwanamke kingine kimama kijone. Nise niwe kindi kigore kinzobe kiza gifite nene. Mbibona bigezano wamaye. Muri quartier. Oya. Icyo ngicyo rero. Ni cyiza. Kingikyo. Kimwa kijone ntabwo kibone kicyuye kibongari kigi ndano muri quartier ntabwo nakibona. Ubwo cyitwa nde? Banakita nani? Mama Fabrice. Huyo ni mwanamke wa Njama. Mwanamke wake mdogo. Njama sasa Njama gani kwa bibi yake? Uriya ni umugore wa Njama nzindutse mani. Barasezeranye se. Njona Njama. Uriya ni umugore umugabo wese amushaka. Uko na pesa? Mariwa. Hivi sasa ubu niyo turi kumwe na muri imisi. Njona nipatia raha sasa mzee Malewa. Haki ya Mungu. Unacheza na mimi Malewa? Ule ndio bibi yangu sasa. Kweli? Kweli. Sasa acha nikuulize. Nuri? Habari za mwanamke wangu utazipataje? Ndugu yangu. Nuko nyine wagiye kuvuga ngo je ngo Malewa wa popo ahantu hose ngo Malewa ngo umugore ngo Mama Rusaro ngo popo. Man, abantu bose muri quartier barajwa minjo mu waji mwenyewe wa bibi yako tena wallahi haki ya Mungu. Siyachinja takuku. Haujachinja takuku. Haki ya Mungu nikundi. Niambie. Ndugu yangu, si wewe ni Muislamu? Kabisa. Niba ushaka makuru y'urupfu rw'umugore wawe. Unakareka jamaa kanyeka kuna boutique pale.
Kazungu. Kanani? Kazungu. Kazungu wewe tena ni rafiki yangu sana. Huyu atakupatia habari zote sasa. Acha. Anaguha makuru yote. Hapana. Haki ya Mungu. Wallahi. Wallahi haki ya Mungu. Wallahi bila. Kazungu huyu wa butiki. Kazungu reka kimwe kimeze nk'isatu. Niki se nanjye niruka. Njamazi. Namenya makuru. Amakuru se ki? Namenya makuru y'umuntu wabuzi urwisha umugore wanjye. Wamumenye? Kuki ngeze nge nyamenye? Ntago mvuze wowe. Urumva? Namenya umuntu uzi neza icyaba cyarisha umugore wanjye. Uwo ninde? Ni Kazungu ngo kuri butiki umukwe wawe. Kazungu umukwe wanjye? Biroroshye genda ubimubaze. Hari ikibazo se Kazungu uramutinya? Ntago umutinya ariko kwa kari umukwe wawe kandi agutinya. Ni yarongo umukobwa wawe se? Nuzi ko namufashe kugira ngo murongore. Urumva? Ndagira ngo urumfashe tujyaneyo tujye kumazikisha umugore wanjye rwose. Mfasha tugende. Ase papa rusareka mubwire rero. Byari byo pena bikugwerekera ko Kazungu dufitanye ikibazo sinzi uko buryo namutunguka mu maso n'imamo y'Imana. Gusa ndyamazina. Hari ikibazo mufitanye. N'ikibazo mfite. Igikomeye ni kiye koko. Ndakubwira ko umugore wanjye yapfuye Kazungu ari uzi ibibazo bye umuntu wamwishe ukambwa ngo mufitanye ikibazo. Ubwo ari ngewe nawe ufite ikibazo gikomeye ni. Nyine birumvikana ikibazo ufite kirumvikana kandi kiranakomeye. Ariko ikibazo se ubwo urumva reka nkubwire ejo yanteje Bibiliya. Sibyo? Amaze kunteza Bibiliya njya gusenga. Nimba narasinzire nuzuye umwuka hanyuma Satani akacinya murabeze Satani ni nyana yibwa Satani urabeze ko yanga amahoro urumva arangije atwantwara iyo Bibiliya urumva se nabikora gute yabanzinda wowe ujya gusenga ukuri kw'Imana nutuyoga twakunuka ejo bundi nawe turi kumwe tuyoga turanuka ako papa rusoze ko nta n'isoni ufite unyambara imyenda none ukavuga ngo ngenda nkwe tuyoga tunuka ngewe nkurira musamu nkurira imyenda nimba rero nawe byo butangiye byo kuzana iby'imyenda rero nawe nimo kukubwira ikibazo cyo mfite ukazana ibintu by'imyenda n'iki byo ntago ari ibintu bizima rwose ese ndagutiza warangiza ukanansuzugura urumva wowe hasa bunjyamanzi kuko ikibazo mfite ubu ngubu gisimbuje kunyambura imyenda yawe ngaho uba wambaye sibyo ba wambaye nta kibazo ngiye kukubwira ikintu kimwe tujye gukora merekeza tujye kugashyamba nari ndimo gusengera nitubona Bibiliya tuhite tuza duce kwa Kazungu nta kibazo tujye kwa Kazungu tumubaze icyisha umugore wanjye ndabikwemereye urabimfashamo nta kibazo tugenda ariko nayo ibintu by'ubuza nk'ubu umuntu utangiye kuvuga ngo nuko tuyoga ubu ko ari n'icupa nari muri bongorera njye nkugura inzoga urabura kunyagira n'imyenda wanije urimo urayinyambura njyamaze wabaye ute koko unajua Katarina unaunje ule vipi papa Rusaro wallahi muzima hivi ni muzima nishapona yakize genda mu yendo miriko je nari mbizi ko papa Rusaro yabyikoreshaga hapana bana papa Rusaro uri ni musazi kabisa harisha sala mwende wazimu haki ya Mungu none se yabyikoresha gute akagira torogura amashara yiziringa mu biziba hapana uri ni musazi genda muzi umuzi ese reka ngumbwiye mari ngenda bizi neza ko waje inaha papa Rusaro afunze umuzi ibizo byo gufungwa no kumubona ngewe bihuriye hehe uri mugabo n'umusazi haki ya Mungu uri n'umusazi yenzi ko ari byo yikoreshaga pe alafu wewe na mama yako mulilala wapi mwaraye twitaye wuki twaraye mu rugo mwaraye kwa wanyu sasa munaenda bila hata kunilaga nano kunsezera kandi urabizi n'undi nagwe wowe mushaka kujureba filime kuna kwani kuonesha filime muangalie movie za kizungu ba Gentry ba Chuck Norris hautakuwa na rungu ndio vile alafu wewe acha nikuoneshe kitu moja nina pesa bwana angalia sisi madolari angalia madolari haya wewe sio angalia ndio madolari ndio vile ndio vile nakupatia kila kitu ndio vile tuseme sasa nini nitakupa pesa angalia sura yako wewe Kigali uri kiyobe kiza cha hatari none waracutse baye nk'ibishimbo byapfubye ndashobora kujyana muri saro izi nwere zako baratengeneza bakujya muri saro bakagusuka mafuta unapakala ibisusu yako binanenepa saa hivi bigauka byibuka mena neza unakubali urabyemeze kiyo ndari sasa wewe sio tugiye kure ngo tujye gushakisha nini kubite bitanu kabisa ari n'ikipfa na sisi ubona ko turi mu nzira wowe bizu ya bitanu urayanze unataka sasa twende wapi ni wanyine sawa
Nusu za mangapi? Ni mugoroba kwe nyumbani. Nusu la mangapi? Unataka ngapi sasa? Ijana. Mama yangu. Ijana? Ijana kuyengo tumana? Hapana ijana dada. Ijana suri sire queen. Bali bakina Beyonce, bakina Shakila. Bali tubona kuri Instagram na Facebook. Bakina Kajala. Urabazi? Kaongere mari njewe ndugu Kigali umenye ko natari bene wanyu hano. Njewe uramijana. Hapana bana. Samini ziko mingi bana. Samini. Wacha sasa nikwambie. Nitakupatia 20. 20 bale, 20,000. Ichumi ve? 20,000 za mingi bana. 20,000 bana. Mari na wari tsuga kajana. 20,000 ni makia. Ni makia. Mungu anakupatia 20,000. Nikikuona vitu viko vizuri, viko vitamu, nitakuongeza. Kujienza nishaki amafaranga uzajya. Usijali. Mambo ya pesa mimi kwangu hatari kabisa. Wewe usijali. Wewe ni mgoro kandi humbeshi. Akuzaya mambere. Usijali. Usijali. Nini wanyu? Uze mu rugo bana. Usikawire. Saa 12 twa. Unaniingilia. Sio vile. Kitoto. Reka tubyihorere tureke no kubitinda. Ahubwo se ibyari bikujyanye byo yarabishoboye. Ndakubwiye ngo ni sununu yayindi. Kakano kaba hano rakaze. Kamwe kabahanga gatendera. Bene nkaha. Akarajyase? Do. Oya. Ni gutya akarajya nako kangana kameze nka kihinye kameze. Oya we. Ni ukuri kw'Imana. Umugabo ngana kuri ntago byo bintu byashoboka. Ni ukubona indagusa. Nago bamubeshyera. Uzi kuri ya mugore we afite impamvu zo kuba yanamuca inyuma mbibonye. Ahubwo yaba yaranatinze niba ataranabikora. Ni ukubona urudagusa nta kindi. Mana yanjye ibintu byo kwibangira niba ari ibyo nzanyemo rwose ntago mbirimo. Ariko wintenguha kandi ubejo wambaza ngo nakuyemo aho ngahe nawe ko nabonye utoroshye harimo akantu nta nubwo karemereye n'agapasi ngo bite karabi uzi miliyoni iguraho hasi wowe dukina n'izo miliyoni ubwo njye nifite business yanjye kuko ibintu byo kwiba mana yanjye. Ariko sha muracyari abana mu mutwe ninde wakubwiye ko hari uwanga 100 murindi erega iyo business yawe ukora uyongeyeho n'indi se byakwanga kunguka bino hano nkwereke. Rusaro